twageze mu makuru y'imikino arimo gucaracara hano mu karere k'ibiyaga bigari. Turi mu gikombe cy'intwari 2026 aho ikipe ya Pele FC imaze kwisobanura n'ikipe ya AS Kigali. Nk'uko ubibona, ikipe ya Pele FC ikaba imaze kuba itsinda ibitego 3-0 bw'ikipe ya AS Kigali. Nk'uko ubibona rero aho ngaho umukinnyi w'ikipe ya AS Kigali yari amaze kuba agwa, hanyuma rero umusifuzi wo hagati ntiyatanga penalite. Nyuma y'uko aka kavideo kari gukomeza gutrendinga ku mbuga nkoranyambaga ku ma TikTok, Instagram n'ahandi hagiye hatandukanye, bavuga ko ikipe ya AS Kigali yaje kuba yibwa penalite, yagombaga kuba byibuze icyura agatego kamwe. Ariko kugeza amagingo yagaya byose ni nkaho twaba turi kuruhira ubusa, kuko ikipe ya AS Kigali nta n'igitego na kimwe ibashije kuba yabona ngo igikure imbere y'ikipe ya Pele FC. Hanyuma rero ibi ni ibitego byagiyemo bitsinzwe n'abakinnyi bagiye batandukanye. Ngubwo igitego cya mbere cy'ikipe ya Pele FC cyagiyemo ku munota wa 60 gitsinzwe na Hakimu Kiwanuka. Ni ku mupira mwiza yari amaze kuba ahabwa na Ronald Sekiganda, uyu muhungu w'umunya-Uganda. Hanyuma igitego cya kabiri kikaba cyagiyemo ku munota wa 65. Ibitego byagiyemo bikurikiranye, cyatsinzwe na William Togmeri nimero 35 w'ikipe ya Pele FC. Hanyuma uyu muhungu akaba ari umusore kabisa, n'umunyakote d'Ivoire. Niyagenda ubona ko rwose ari umuhungu wariye. Igitego cya gatatu rero kikaba cyagiyemo giturutse ku bakinnyi b'ikipe ya Pele FC uko ari batatu babanje kucyubaka, ku buryo wabonaga ari nk'igitego kimwe cy'iburaya. Ni igitego cyaturutse kuri Dauda Yusufu, ahereza umupira Kiwanuka nawe aza kuwuhereza Ruboneka Bosco akoresheje agatsinsino. Hari ku munota wa 78. Nuko igitego cya gatatu cy'ikipe ya Pele FC kiba kiranyoye, gitsinzwe na Ruboneka Bosco. Biza kuba ari ibitego 3 n'umukino nuko uje kuba urangira ku busa bw'ikipe ya AS Kigali. Hanyuma rero abafana cyangwa se n'abandi bose barebera ikipe ya Pele FC barifuza ko finali mu gikombe cy'intwari 2026 ikipe ya Pele FC bimaze kuba bigaragara ko ariyo yaje kuba ipasinga, ikaba igomba kuzahura n'indi kipe igomba kuva hagati y'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Police FC. n'umukino uzaba ku itariki y'ejo ya 29 z'ukwezi kwa mbere umwaka 2026. Hanyuma rero kadutegeze turebe icyo uyu mukino uzaba uhatse, tureba abazakina finali bahatanira igikombe cy'intwari. Hanyuma reka ngusabe gukora subscribe, shana comment kuri Butterfly Media TV kugeza amakuru y'imikino hano mu karere k'ibiyaga bigari. Natinze rero reka nkubwire ngo warakoze cyane kuba ukomeza kubana natwe uko bwije nuko bukeye. Nyagasani ajye akomeza akumpere umugisha, kandi warakomeje no gushikira uyu muyoboro wacu wa YouTube. Hanyuma rero ntatinze ikiriho cyo nuko byamaze kuba bitangazwa ko Gasogi United yamaze kuba ibona umutoza mushya, akaba yitwa Charles Ayekohu Rukula. Ikindi nakubwira mu ikipe ya Rayon Sport nuko ikipe ya Rayon Sport yaje kuba isinyisha myugariro uwo mukiza Abedi wari umaze umwaka n'igice muri Mukura Victory Sport. Hanyuma rero mu kubaza uyu mukinnyi niba ashobora kwemera kujya mu ikipe ya Rayon Sport, nta kindi we yatangaje. Yavuze ko ikipe ya Rayon Sport igomba kuganira na AS Muhanga, abayobozi bakagenda bakicara, hanyuma bamara kwicara ibyo bazumvikana, ati rwose nzabyemera. Uyu muhungu rero akaba yatanzweho ngo akayabo ka miliyoni 16. Hanyuma rero nk'uko byaje kuba bitangazwa, ubu ngubu kuri konte ye hakaba hariho miliyoni 10. Hanyuma rero miliyoni 6 zikaba zahawe iyi kipe yamugurishije, ubwo ni Mukura Victory Sport.
ibindi tugiye kuba tubigarukaho 5-5, hanyuma reka duhite dusimbukira kuri 11 babanje mu kibuga ku ruhande rw'ikipe ya APR FC. Umutoza Abdurahim Tarebu aba yaje kuba yifashisha mu izamu nk'ibisanzwe harimo Ishimwe Pierre wari wambaye nimero 30, Nige na Crema wari wambaye nimero 17, hakaza Yunus wari wambaye nimero 28, hakaza Claude wari wambaye nimero 3, hakaza Gilbert wari wambaye nimero 18, hakaza Dauda Yusuf wari wambaye nimero 25, hakaza Nona Disa Kiganda wambaye nimero 19, hakaza Ruboneka Bosco wari wambaye nimero 27, hakaza Kiwanuka wari wambaye nimero 7, hakaza Mugisha Gilbert wari wambaye nimero 11, hakaza na Togi William wari wambaye nimero 35 mugongoni. Hanyuma ikipe ya AS Kigali kugira ngo ibashe kuba ihangana n'ikipe ya APR FC, umutoza yahisemo gukoresha mwizamu Ndikuri wari wambaye nimero 30, hanyuma hakaza Onyebor wari wambaye nimero 19, hakaza Mitima wari wambaye nimero 23, hakaza Didi wari wambaye nimero 13, hakaza Benedata wari wambaye nimero 6, hakaza Rucogoza wari wambaye nimero 4, hakaza Olivier wari wambaye nimero 14, hakaza Ntirushwa wari wambaye nimero 10, hakaza Tarsisi wari wambaye nimero 5, hakaza Tuyisenge wari wambaye nimero 11, hakaza na Sande wari wambaye nimero 9. Uko bije kuba birangira rero kuri Pele Stadium ni mu gikombe cy'intwari 2026, byamaze kuba bigaragara ko ikipe ya APR FC yaje kuba ipasinga nyuma yo kuba itsinze ibitego 3-0 ikipe ya AS Kigali. Hanyuma rero ni umukino utari woroshe, aho kugeza magingo yangaya twavuga ko iyi kipe ya APR FC umukino w'igice cya kabiri niho yerekanye ko ari ikipe y'intavogerwa, niho yerekanye ko ari ikipe itari agafu kivugwa rimwe, aho ije kuba itsindamo ibitego byinshi kandi wabonaga ko rwose ari ibitego batsindanye ishaka. Hanyuma rero biza kugera kuri 3-0 bw'ikipe ya AS Kigali. Hanyuma rero andi makuru ari kuvugwa mu ikipe ya APR FC nuko umutoza Abdurahim Tarebu yaje kuba akorera surprise abakinyi be bose. Hanyuma ngagira gutya abagurira godiyo, buri mukinyi yamuguriye godiyo. Ni mu buryo bwo kugira ngo abereke ko abakunda, ikindi ni mu buryo bwo kugira ngo abereke ko rwose abishimira kandi ko ibyo ababwiye ari byo bamukorera. Ibi ngibi rero bikagaragaza iki? Bikagaragaza ubumwe buri hagati y'abakinyi b'ikipe ya APR FC, bikagaragaza ubumwe buri hagati ya komite cyangwa se ubuyobozi bw'ikipe ya APR FC. Mbese ni ibintu bigaragara ko iyi kipe iri bien organize, ibintu byose biri ku murongo. Biri ku murongo, ni nayo mpamvu buriya umufaransa niwe wagize ngo l'union fait la force. Icyo yashatse kuvuga ni iki? Ubumwe nizo mbaraga. Ni ukuvuga ngo uyo mwashize hamwe nta muntu n'umwe ushobora kuza ngo abe yagira gutya abinjirire, ntabwo ashobora kubona aho yamenera, kubera ko nta cyuho aba ari kubona. Kubera iki? Kubera ko mwese muba mushize hamwe. Ibi ngibi rero bikagaragaza n'urukundo hagati y'umutoza Abdurahim Tarebu ndetse n'ubuyobozi, ndetse kuko biranavugwa ko uyu mutoza yaje kugira gutya n'abayobozi b'ikipe ya APR FC nabo rwose aza kugira gutya arabashimira. Ngira ngo no mu minsi yashize muherutse kubona ikipe ya APR FC yakira abakinyi bayo ndetse n'abayobozi bayo. Urabyibuka neza ubwo bari barimo baserebura bamaze gutwara Ferwafa Super Coupe 2025, aho iyi kipe ya APR FC yari imaze kuba igaragura cyangwa se yandagaza, cyangwa se niba ndakoresha ijambo niba simbizi ariko ni ukwandagaza, reka mbivuge neza gutyo, ikayitsinda ibitego 4-0.
hanyuma rero iza kuba itwara icyo gikombe. Urabyibuka neza ko nyuma yaho habayeho gusangira kw'abayobozi ndetse n'abakinnyi b'ikipe ya APRFC. Ibi byose rero ni ibigaragaza ko mu ikipe ya APRFC harimo ubumwe, umuntu atapfa kubinjirira uko yiboneye. Ni mu gihe mu ikipe ya Rayon Sport cyangwa se mukeba usanga akenshi na kenshi hakunze kuzamo ibibazo bya hato na hato, yewe rimwe urasanga abayobozi bari gupfa imitungo, urasanga rimwe na rimwe abakinnyi nabo batari kumvikana bo ubwabo, mbese ugasanga imbaraga nkeya cyangwa se ikibazo cyo kuba ikipe yacika intege cyaturutse mu buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport. Ariko kugeza uyu munsi nk'uko biri gukomeza kugenda bigarukwaho, nuko ikipe ya Rayon Sport yaje kuba igira gutya, ikaba imaze iminsi iri kugura abakinnyi. Urabyibuka neza n'abakinnyi baturutse hano mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abo bakinnyi harimo abakinnyi barimo bariya ba Cibanga, harimo abakinnyi barimo ba Cibanga, harimo abakinnyi barimo ba Vinginu na ba Bienveni. Abo bakinnyi bose rero nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho, ikipe ya Rayon Sport yaje kugira gutya irabagura. Ariko noneho muri iyi minsi irimo iragura abakinnyi ba hano imbere mu gihugu. Ikipe ya Rayon Sport yasinyishije myugariro Uwomukiza Obedi wari umaze igihe kingana n'umwaka n'igice mu ikipe ya Mukura Victory Sport. Aba umukinnyi wa munane mushya ikipe ya Rayon Sport iguze muri uku kwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2026, kuva isoko ry'igura n'igurisha ryatangira ku itariki 3 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2026, rigomba no gufungwa ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2026. Bikaba binavugwa ko kandi uyu mukinnyi atari wo wanyuma, ngo ikipe ya Rayon Sport isigaje undi mukinnyi umwe mbere y'uko isoko rifungwa. Hanyuma rero ikipe ya Rayon Sport ikaba yishyuye miliyoni 6 kuri konte, ndetse na miliyoni 10 zagiye kuri konte y'uyu mukinnyi Uwomukiza Obedi. Hanyuma miliyoni 6 zikaba zagiye kuri konte ya Mukura Victory Sport. Mu by'ukuri nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho, ni icyuho cyari kimaze iminsi kigaragara nyuma y'uko Serumogo Ari aherutse kwerekeza mu ikipe ya Ari Merak Bentiu yo muri Sudani, aho yatumye haza icyuho. Ni nayo mpamvu rero aba bakinnyi bagombaga kuza bakaziba iki cyuho. Ese uyu mukinnyi Uwomukiza Obedi azashobora kuba aziba icyuho hamwe n'aba bagenzi be barimo Mugisha Didier ndetse n'aba bandi barimo Bakwizera Olivier? Baba bose bamaze iminsi, n'aba ba Cibanga na ba Bangara bamaze iminsi bari kugurwa hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ku buryo ikipe ya Rayon Sport izaba iryana. Amakuru akaba avuga ko uyu musore ubusanzwe akunda ikipe ya Rayon Sport cyangwa se gikundiro, ubwo ni Uwomukiza Obedi. Bikaba bivugwa ko akomoka hariya i Nyanza, aho iyi kipe ya Rayon Sport nayo ifite icyicaro i Nyanza, isaro ry'i Nyanza cyangwa se gikundiro y'i Nyanza. Uyu musore yageze muri Mukura Victory Sport avuye muri Muhazi United mu mwaka wa 2024. Muri uku kwezi Rayon Sport imaze kugura abakinnyi 8. Abo nibo Mugisha Didier, Kwizera Olivier, ubwo nibo Uwomukiza Obedi aje asanga, hakaza Nike Bangara, hakaza Ramadhani Chimanga Chirembi, hakaza Rikaku Faustin Kitoko, hakaza Ben Azizi Dawo, hakaza Bienveni Joachim Vingino, hakaza Uwomukiza Obedi. Uwomukiza Obedi aza muri gikundiro yaje ari uko impande zombi zabanje kubiganiraho nk'uko yari yabisabye, avuga ati ngewe ntacyo bintwaye. Impande zombi, bwo ni ku ruhande rwa Mukura Victory Sport no ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport, muzagende mwicara mu biganire,
ibyo muzumvikanaho, imyanzuro muzafata, ngewe rwose nta kibazo rwose, ndahari, ngomba kuza nkakinira ikipe ya Rayon Sport. No mu mpeshyi ishize uyu musore n'ubundi ikipe ya Rayon Sport yari yamwifuje, ariko murabyibuka ko ikipe ya Rayon Sport yari ifite ibibazo byinshi cyane, harimo ibibazo byo kuba yari ifite ibibazo by'ubukene, yewe ndahamya ntashidikanya ko ntabwo yashoboraga kuba iri ku rwego rwo kwishyura miliyoni 16 ngo igure uyu mukinnyi nk'uko yaje kuba imutangaho izi miliyoni 16. Ibi ngibi rero bikaba bituma ikipe ya Rayon Sport igaragaza ko irimo irashaka gutanga cyangwa se kugaragaza impinduka, nyuma y'uko hari abakinnyi bagiye barimo Cheri, Serumogo, Bayogoyogo, Rivaldo, nyuma y'uko Ferwafa yemeye kuvugurura itegeko ikemerera amakipe gusubiza abakinnyi baba baratandukanye n'amakipe yabo cyangwa se baragize imvune z'igihe kirekire. Ikindi izi mpinduka ikipe ya Rayon Sport ishaka gukora ni impinduka zagiye zikomeza kugenda zisabwa n'abafana b'ikipe ya Rayon Sport, aho bagiraga bati umutoza Bruno Ferry n'abandi batoza bagiye cyangwa se na komite y'ikipe ya Rayon Sport ntibagakomeze gukina n'amarangamutima yacu. Ni gute abakinnyi baba bari mu kibuga bakabatsinda ibitego 4-0 nta n'igitego na kimwe? Ni gute abakinnyi baba bari mu kibuga bose ari 11-11, ugasanga ikipe igiye hari abarayikubise, ugasanga ikipe iragiye irahurudutse ku rutonde rw'agateganyo, igeze ku mwanya wa 10, ku mwanya wa 9, ukibaza ukavuga uti se iyi kipe ko tuyikunda, ese ko dukora ibishoboka byose, ko dutanga imisanzu yose dusabwa nk'abafana cyangwa se n'abandi, ni igiki gituma ikipe ya Rayon Sport itazamuka? Hakazamo rwa runtu rwo kuvuga ngo abayobozi ntibumvikana cyangwa se ugezemo wese abashaka kunyuza aha. Yewe no mu minsi yashize byigeze kuba navugwa ko leta yashakaga kugira ngo yinjiremo indani mu kibazo, yinjiremo indani muri komite cyangwa se nabyita nka association, yinjiremo indani muri komite cyangwa se n'abandi bose bagize ikipe ya Rayon Sport, ariko bagiye bagaragaza ko barimo kugenda babikosora. Ni nyuma y'uko kandi mwagiye mu byumva ko abafana bamwe na bamwe bagiye biyahura, nka wa musore uherutse kwiyahura, ababajwe nuko ikipe ya Rayon Sport yari imaze kuba itsindwa muri Ferwafa Super Coupe ibitego 4-0, ikongera n'ubundi igatsindwa n'ubundi ibitego 4-1. Icyo gihe urabyibuka. Ibyo byose rero nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho, ikipe ya Rayon Sport biragaragara ko irimo kwiyubaka, irimo kongera gutanga icyizere ko mu minsi iri imbere izagira gutya ikatwereka ibitangaza. Iki nacyo wakibitse wakibari ibi byarangiye izaza yose, ariko ndumva ejo urashaka nde? Ndashaka Rayon, ejo nzambara Rayon, yaba ndi nyuma ya Rayon. Nk'ubu ndi umuntu uyobora abasifuzi mu Rwanda, naha kondisiyo y'abasifuzi ko imbere y'izamu iyo yajya ihabwa penaliti kugira ngo ikomeze. Urashaka Rayon? Ndayishaka mu mahoro cyangwa hano aho ariho hose, niyo twahurira mu Rugunga kuri cya kibuga bakoreragaho. Ndetse na polisi, abafana barifuza ko APR FC yakongera igahura na Rayon Sport. Ntabwo bashaka ko ikipe ya polisi yahura na APR, ariko byose ni derby kuko ni imikino ibikomeye. Kurumva ikipe ya polisi ni ikipe ya polisi y'igihugu cy'u Rwanda, hanyuma ikipe ya APR ni ikipe y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF. Ubwo urumva nabo iyo bahuye burya bose kubera ko bashinzwe umutekano tubibara nka derby ibikomeye cyane, baba bagomba guhangana, bagomba gukinanisha. Hanyuma rero ni ikipe ya APR FC yahuye na Rayon Sport, ubwo urumva ni mukeba ngo ibihe byose nabwo aba ari umukino ukomeye cyane. Abantu bahagurutse niyo nka reka sinakubwira, baje kwirebera ukuntu aya makipe aba ari kugenda yesurana mu kibuga. Reka ngushimire kandi nkubwire ngo wakoze cyane wowe udahwema gukurikirana ibiganiro byacu. Nyagasani akomeza kurinde kandi ujye wishimira guhora ubana natwe. Bye bye.